Šta radiš ti, Gero, ovdje u Vršcu? Si ti nosač, raznosač? O, poštovanje, druže Stefo. Što parkiraš tako neprimereno? Jednu samostalnu izložbu koju ću napraviti u svom Gera muzeumu kao neku vrstu revolta nad ovim što sam zatekao u ovome gradu. Kad sam ošao pre 10 godina iz ovoga grada, ovo je bio jedan grad u kojem su boravili ozbiljni umetnici iz Evrope, kao što je, ne znam, Rene Bloch, Akila Bonito-Liva, teoretičari, Raša Rosijević i tako dalje i ostali veliki umetnici. Međutim, danas kad sam se vratio, zatekao sam ovde jednu nevjerovatnu provinciju i mene to jako nervira. Moja osnovna ideja je bila da pokušam da napravim neku vrstu otpora, lokalnog fronta, dakle fronta koji se bori za implementiranje znanja, a ne nekakvi kakvi političkih diletanata i tako dalje i tako dalje. Preko mog fejsa pokrenuo sam jednu seriju karikatura koje narod iz milja zovu karikature i jako se zabavljamo i mislim da smo otvorili ozbiljne teme. Mislim da se lokalni front sve više i više širi. Mi ćemo verovatno uskoro na otvaranju te moje samostalne izložbe tih karikatura koje se bave lokalnim temama, verovatno konstituisati neku vrstu vršačkog lokalnog fronta. Dakle, to je jedna grupa ljudi koja će pokušati da nametne znanje, a ne politiku. Dakle, ideja je da se izda deklaracija o depolitizaciji svih javnih stvari u gradu. Dakle, to bi trebalo da potpišu određene političke organizacije, nevladine organizacije, pojedinci, da se na neki način nametne kriterijum struke. Što je neka ideja. Ja nisam garant neke struke, ali sam garant da mogu da okupim ljudi. Mislim, Stefo, da je to okej. A kaži mi, kako ti izgleda Vršac, evo sad si ukratko rekao, jer možeš da mi kažeš neka imena, neke situacije, šta je konkretno ono što te motiviše? Vršac konkretno izgleda kao uvijek, ima jako dobru scenografiju, to je scenografija koja se na neki način nekim čudom uspeva da se stalno negde poboljšava. Vršac ima jako dobre scenografske efekte. Dakle, međutim, ono što je mene zapravo iziritiralo iz cele ove priče, to je jedna neverovatna kampanja koju je Aleksandar Čupić preko jednog opštinskog portala kod nas me dao. Zašto opštinski portal? Zato što lokalna vlast financira sa 8,5 miliona dinara taj lokalni portal na kojem se zapravo pod nekakvom nazovi navodnom strukom, novinarskom strukom koja uopšte ne postoji u načinu pisanja, intonaciji, neargumentovanim tekstima, zapravo pokazuje da lokalna vlast ima jednu određenu vrstu kampanje protiv svega onoga što je normalno. Na primer, Milan Popović, čovek o kome je gotovo nemoguće govoriti izvod onoga što je on uradio, loše o njemu govoriti, zato što je skoro anonimno duži period financirao lokalne kuhinje, financirao je dečje igralište i da ne govorim šta je sve radio. Međutim, kampanja protiv njega dolazi u trenutku kada on investira 100 hektara jabuka, plantaža ovdje u Vršcu koje su zapravo zamišljene kao možda najozbiljniji projekat u domenu voćarstva i tako dalje. S druge strane, Rodoljub Drašković kuplje vrščačke vinograde, uložio je 20 miliona evra, uvodi neku ozbiljnu svetsku standardizaciju proizvodnje vina, brendingu i tako dalje. Lokalna vlast sve se napada i to je ono što je u meni izazvalo neviđen revolt. Oni su to označili kao neku ideju mog nuđenja Milanu Popoviću, Rodoljubu Draškoviću. Ja sam pre ove vlasti i pre bio prijatelj sa njima, posebno sa Rodoljubom Draškovićem, tako da ne vidim razloga zašto ja ne bi stao iza tog projekta, ne iza Rodoljuba. Tako da vulgarizovanje svega onoga što dolazi iz sa nekakve ideje normalnosti je stvarno skandal. I ovde se radi o tome da zadatak umetnika je da bude hrabar. Kad kaže hrabar, to nije neko veliko dostignuće. Jer mnogo je opasnije biti ćutati pred istorijom, mnogo je opasnije biti pasivan nego ovo radi što je radi. Ovo nije ništa epohalno, ovo je ideja samo da se ohrabre ljudi, da izađu i da se taj diskus straha koji je nametnut gotovo na jedan sofisticirani način koji ja govorim, čak možda nekad i preterujem, ali govorim te širi pojam da je to jedan sofisticirani fašizam, mislim da on jako dobro određuje. Ovde se u gradu, u Vršcu u ovom trenutku preko nekakvih alegorija, nekakvog Branka Malovića, koga ne znam, ali znam da je on na funkciji poverenika za Južni Banat ili za Banat Srpske napredne stranke. Dakle, ja reagujem samo na one ljude koji su na funkcijama, crtam ljude na funkcijama i bavim se refleksijama
njihovog delanja ili nedelanja. Dakle, ja se ne bavim privatnim aspektom, ni Branka Malovića, ni gradonačelnice, ni Aleksandra Čupića, privatno bavim se institucijama koje oni imaju i pomoću kojih oni porobljavaju ovaj grad. Dakle, okupacija grada Vršca u 26-27 poza je za mene osnovni motiv da ja reagujem kako reagujem. A Gero, pričaš mi sad o strahu i o nekim stvarima koje ovde u Vršcu se dešavaju. Ti si istovremeno, ja mislim da to baš i nije neki strah, imao neke svoje nastupe u kojima si lomio glave bistama Aleksandra Vučića, mazo ga izmetom njegove slike ili tako nešto slično. Da li u stvari nema straha ili si ti vanredno hrabar? Ne radi se o hrabrosti, radi se o društvenoj prinudi. Dakle, društvena je prinuda svakog građanina, pojedinca, da nađe mehanizme i medije na kojima će pokazivati koliko razume šta je sloboda. Dakle, ja nisam Aleksandar Vučića privatni biro, dakle, ja se bavio funkcijom, dakle, onom njegovom funkcijom dok je bio premijer, dakle, Aleksandar Vučić u tom trenutku izvršio jednu neverovatnu, takozvanu, ne znam, aproprijaciju moga ja, on se naselio u moje ja, on je jednostavno konfiskovao moje ja, on je uskratio pravo da imam svoje ja, da mislim drugačije i tako dalje. Ja sam reagovao na to, dakle, radi se o jednoj alegoriji koja ima svoju nekakvu, da kažem, umetničku konsekvencu. Dakle, ja više rizikujem u polju umetnosti nego u polju toga što sam ja slupao skulpture koje su bile zapravo pred Aleksandra Vučića kao neku vrstu lokalnog imperatora. Dakle, drugi rad koji sam napravio na temu je kada je on postao predsjednik države. Dakle, ja nisam nastavio da se bavim Vučićem izvan onih funkcija koje on ima. Dakle, u ovom trenutku je on postao predsjednik, znamo kako, zašto i zbog čega. Svi znamo da je on neka vrsta konceptualnog umetnika, jer on izvršava tuđe ideje. Suština konceptualne umetnosti jeste da Aleksandar Vučić izvrši tuđe ideje. Dakle, on je samo izvođač radova jednog evropskog projekta, znamo o čemu se zapravo radi. Dakle, ja sam reagovao ne da bi se borio da je Kosovo deo Srbije ili tako dalje, nego da bi ukazao na još jednu manipulaciju, još jednu fantazmagoriju, još jedno konfiskovanje prava da mi svi drugačije mislimo, a to je uzeo sam određenu vrstu blata, kako ti kažeš, izmeta, bilo je i toga, i izvršio sam dekonstrukciju, dakle dekonstrukciju mita koji on o sebi pravi. Ja sam samo premazao predsjedničke fotografije, kinite se ljubav. Dakle, radi se o dva performansa koja su ista kao i svi oni drugi prethodni performansi. Dakle, Grozdanić ne proizvodi estetske predmete, on proizvodi stavove unutar sivih zona društva. U ovom slučaju radi se u društvu u kojem ja živim. Dakle, govorimo o Vršcu. Ja se isključivo bavim sada temom Vršca i sve ono što dopre do njega. Dakle, ja sam i 2006. godine reagovao na način kako je donešen Srpski ustav i kako je on zapravo upisan bio u preambulu tog našeg ustava. Dakle, i tada sam reagovao da donošenje tog ustava proizvešće određene konsekvence, mislim, tako da, i to je, tako da ne govorim sad o mojim radu, nije to tema. Tema je da vidimo na koji način mi kao pojedinci možemo da se suprotstavimo bez ikakvog straha. Moj stav jeste da ja, ako živim u Vršcu, da pokušam da začepim taj krvotok i te krvne sudove Vučića, dakle te vlasti koju napredna stranka vrlo precizno sprovodi preko kapilara malih gradova. Dakle, ukoliko mi Vučiću uzmemo male gradove pomoću implementiranja određenih znanja iz određenih struka, iz urbanizma, iz turizma, iz poljoprivrede i tako dalje, iz kulture, mislim da onda Vučić nema šanse. Ovdje se ne radi o tome da se izvrši segregacija na pametne, glupe i tako dalje, niko nema. Dakle, ovdje se radi o tome da se mehanizmi uvođenja kriterijuma, dakle, suštinski promene. Upravo je to pokušaj da ja ovdje u gradu pokušam da na ovom mestu, ti ćeš verovatno u Beloj crkvi, ne znam, neko će, moji prijatelji, neki ljudi će to uraditi u drugim gradovima. Dakle, ukoliko mi napravimo lokalni front otpora neznanju, mislim da onda ćemo sačuvati i potencijal birača SNS-a, da ljudi zapravo vide da se ne radi o nikakvom osvetničkoj politici, nego se radi jednostavno o tome da postoje nekakve
neki kriterijumi znanja kao i u sportu što postoje, tako, mi smo juče videli da su odbojkašice uzele prvo mesto isključivo zbog toga što je to bila kompilacija znanja njihove igračice i trenera i tako dalje, jednog sistema od Odbojkaškog saveza. Dakle, mi imamo modele gde se to znanje donosi rezultat. Jedini model koji pokazuje da samo zna donese loša, to je model koji sad provodi u ovom trenutku politički establishment. Mislim, Stefo, da tu nema nekakve velike priče, da što ja kažem da uopšte nije nešto epohalno, nego je krajnje jedno normalno razmišljanje jednog čoveka koji da bude slobodan. Hoćeš da mi samo kažeš, spomenuo si dva imena ovde, ljudi koji su u privredi, to je gospodin Popović i gospodin Drašković. Nekako čini mi se da oni imaju sasvim dovoljno resursa da brane sebe. Kako si ti sebe prepoznao kao neko ko će da reaguje, a oni baš, koliko meni izgleda, baš i ne reaguje? Uopšte, nije meni ideja, zapravo ja branim njihove projekte. Znači, njihovi projekti su projekti malih i srednjih preduzeća. Ovde se mi jednostavno nalazimo u situaciji da je lokalna samouprava u poslednjih, ne znam, desetak javnih nabavki i tako je napravila fenomenalan mehanizam da je kroz javne nabavke trošenje budžetskog novca bilo bi logično da su najbolji ponuđači iz ekonomskih razloga, zapravo ponuđači teritorije opštine Vršac. Međutim, poslove, kao što je tu Nedon ovaj trg ovde koji je bio završen, dobila je firma iz Loznice, iz ne znam odakle, dobila je firma koja je jedina bila ponuđač i jedina je bila na javnoj nabavci. Prosto je neverovatno da u ovom gradu postoje firme koje su stručne da odrade komunalne poslove, dobije firma iz Loznice. Ovdje znamo da je direktor... Čekaj Sane, samo morate prekinem. Gero, pa šta je krivica gradonačelnice ili gospodina Malovića ili gospodina Vučića to što se ne pojavi niko i ne kaže hoću ja da radim to? To se poslije pitanje zašto se ne pojavi. Pitanje zašto se ne pojavi, zato što je napravljena jedna fenomenalna strategija u projektnoj dokumentaciji gde se zapravo traže neka vrsta sertifikata koja su verovatno imaju samo određene firme bliske Srpskoj naprednoj strani. Dakle, ovde mi imamo sve naznake da se radi, posebno u ovom delu, ali se vratim na Draškovića. Dakle, ako Rodoljub Drašković dođe u ovaj grad, mi svi znamo kakav je problem bio Vrških vinograda. Vrški vinogradi su definitivno epistemologija grada Vršca. Vršac je sastavljen od priče koji su Vrški vinogradi gradili kroz razne segmente, od proizvodnje vina, proizvodnje bačvi, prodaje, itd. Dakle, ako Rodoljub Drašković dođe, pokaže želju da napravi, da pokuša da vrati tu snagu, pre svega ekonomsku snagu, pa onda kulturološku, pa političku, Vrškim vinogradima i da napravi to bratstvo jedinstvo između vinograda i grada, onda ne vidim razloga zbog čega lokalna vlast nije tog čoveka pozvala i našla načine i mehanizme da sa Rodoljubom Draškovićem nađe modele, jer Rodoljub Drašković na kraju krajeva ne može da odredi to sam ako ne zaposli 100-tinjak radnika iz ovog grada. Mi na birovu imamo 8.000 nezaposlenih ljudi. Ovdje se radi o tome da tih 8.000 nezaposlenih ljudi čeka da neko svojim znanjem da radna mesta. Ako to radi Drašković, ako to radi Milan Popović, ako to radi, ne znam, neka druga firma, ajmo onda da nađemo mehanizam koji će omogućiti neku vrstu lex specialisa, neku vrstu lokalnog patriotizma, da se tim ljudima omogući da što brže dođu do projektnih dokumentacije, do ovoga, a ne da se zapravo puštaju takozvani baloni i da narod konstruiše mit o reketu. Pa onda kažu, možda je Rodoljub Drašković ucenjen, pa bilo je reketa, pa je tražio pare, pa nije tražio, pa se svašta priča. I time se stvara atmosfera straha. To su vrlo ozbiljni, sofisticirani metodi da se zapravo zaštrese ljudi. Da kažu, ma daj, pusti me neću da se bavim time, pusti ga nek rade i tako dalje. A kako tebe nisu zastrašili, mene? Zašto bi mene zastrašili kad sam ja nezainteresovan za samog sebe? Ja sam umetnik koji je indiferentan prema svom subjektu. Dakle, suština svakog umetnika, mog hova, koji se bavi takozvanim nasleđem konceptualne postkonte umetnosti, jeste u tome da bude indiferentan prema svom subjektu. Dakle, ja imam zadatak da kad izađem ovde na ulicu, javno polje, da objektiviziram ovo javno polje, a ne da ga subjektiviziram kao Aleksandar Vučić i svi naprednjaci u Vršcu. I to je bilo i kod moje bivše stranke, Demokratske stranke. Suština je... Zar to nije bilo i u vreme kada je bila Demokratska stranka? Nije bilo, naravno, nije bilo tako. Ono je bilo čak romantizirano u odnosu na ovo se sada zapravo... Vlast Vršačke regije i ljudi koji su tu bili... Ajde odjednom... Izvini, da. Ajde ti kažem, Stefo, i da razbiju mit o toj, da kažem, ajde, oznaci žuti.
Pa ne može da se neko označi žut kad se zna šta su bili žuti u tom istorijskom kontekstu. Dakle, radi se o Demokratskoj stranci koja je svih ovih godina, ajde da govorimo o Vrsu, stalno bila negde u polju budžetskog trošenja, ono što se zove kultura. Demokratska stranka je 1,7% brinula o kulturi, a dostignuće Demokratske stranke u polju kulture su, ja mogu da ih nabrojim, od onoga što sam radio kroz Bijenale, pa sve do Vršačke kule, Gradskog muzeja. A ko je kriv što su samo 1,7? Kriv je kontekst lokalnih tehnologija u kojima se stalno naprave nekakve grupe građana, kao što mi imamo, to je radilo se o grupi građana. Pa zar sa tom grupom građanom, pa zar nisu sarađivali Demokratska stranka i... Oni su sarađivali u jednom trulom kompromisu, naravno ja sam zbog toga bio i izbačen iz Demokratske stranke, ja sam se sad ponovo vratio u Demokratsku stranku, zato što mislim da Demokratska stranka ne zaslužuje da bude satanizirana i da bude tako stigmatizirana upravo od onih koji stalno prizuju. Znači, ja ne vjerujem u društvo koje ima stalnu ideju da negde subjektivizira javne poslove. Dakle, ne vjerujem u to društvo i to je nemoguće, gotovo nemoguće. Postoje, šta je demokratija? Ograničiti moć pojedinca kroz procedure, kroz glasanje. Ako mi to omogućimo, onda mislim da uopšte ne može da se uvuče ni Demokratska stranka, ni SNS, ne može se niko uvući u nešto što se zove diletantizam. Dakle, da se vratim, ta Demokratska stranka, naravno da ima odgovornost, ali ona odgovornost u Vrsu nema. Zato što je nju pojeo jedan interes koji je stalno svih 25 godina u Vrsu raditi jednu te istu stvar. I taj interes nije vezan ni za gradonačelnicu aktuelnu. Mi imamo sledeću, mi smo imali 25 godina. Dakle, Ljubislav Šivić dok je bio, on je stalno bio u sukobu interesa. On je bio dobar direktor, a s druge strane Ljubislav Šljivić je bio član predsjednika SPS-a i bio je, kao što znamo, je bio u poslaniku u Skupštini. Dakle, onda je on napravio taj famozni ugovor 25 godina gde se zapravo na jedan način koristio budžet. I on je koristio budžet, ako ga izračunamo da je budžet opštine Vršac bio 20 miliona evra na nivou godine, pa računamo 10 godina, pa računamo koji su sateliti koristili budžet kroz, ne znam, kao što je bio Varoš, kao što je bio, ne znam, Rajko Miljkov, kao što je Bakić, kao što su određene firme, to su sve ljudi koji su bili tada članovi SPS-a. Dakle, mehanizam je bio prost. Uđeš u SPS i dobiješ poslove i to je bilo na neki način parazitiranje na budžetu bez ikakvih... Je li to sad sankcionisano? To nije sankcionisano, to je sada usavršeno. To je sada napravljena neka vrsta sindroma osmog putnika, gde to stalno žigulje taj isti model. Dakle, radi se o jednom fenomenu koji se vrlo prosto da popraviti. Dakle, uvedemo samo kriterijume struke kao uvek, ja kažem, ko najbolje trče na 100 metara, ko najbolje skače, pa će vidjeti kako ćemo i te stvari. Dakle, postoji struka, da se ne bi mi tu zelili. Sad kad si spomenuo struku, da te samo opet nešto pitanje, vratim na pitanje vezano gospodina Draškovića. Pa, da li smatraš da ako struka kaže da mora da postoje neka rešenja, neke dozvole, da i on, bez obzira da li on iz Loznice ili je gospodin Drašković, da svi moraju da ispunjavaju neke uslove. Pri tome, znači, ne sporim da verovatno može da bude... Ovdje se radi o sledećem. Dakle, 6 meseci se priča da će Rodoljub Drašković da kupi Vrške vinograde. I svi smo znali da će on uspjeti to da kupi, jer je ideja da Vrški vinogradi bila uvek da to pripadne negde nekoj ekipi koja je radila, sećamo se kad su bili ona ekipa oko SNS-a. Dakle, Drašković je se jasno najavio da će uzeti Vrške vinograde i već tada je jedna odgovorna, normalna vlast mogla da kaže: Rodoljube, šta ti ideja, gde ćeš da obereš to grožđe, gde ćeš da ga preradiš, ako je onaj vodrom pun i tako dalje. Dakle, ovdje se radi... Jer on nije uzeo, on je kupio, platio. On je to kupio, najviše je platio. Ali u procesu njegove kupovine, u procesu njegove iznošenja ideja, projekata, svaki normalan gradonačelnik kao menadžer grada je trebao da kaže: Rodoljube, idemo ti u susret, kroz to nemoj da upadneš u zamku, da zidaš tamo gde ne smiješ da zidaš i tako dalje. Dakle, radi se što ovde ne postoji dobra volja. Pa zar nisu to upravo uradili time što su sugerisali da mora da se obezbede dozvole da bi se ti radovi izvodili? Vidi, ti sad imaš ideju da ubediš mene, Drašković je možda prekršio određene procedure, ali je to moglo da se sankcioniše u pripremnom, njemu se niko nije rekao ne smiješ ili smeš.
Pa to se valjda podrazumeva da moraš da radiš u skladu sa zakonom. Vidi ovako, ti hoćeš sad da me kažeš da je Drašković isti kao i oni. Ne, ja hoću da kažem da Drašković nije iznad zakona. Pa ko to kaže da je on iznad zakona? Znači, Drašković sad spreman da plati i da se to legalizuje, kao što su legalizovani određeni, kao što je legalizovana vila Tome Nikolića. U zakonskoj proceduri. U zakonskoj proceduri, pa naravno da u zakonskoj proceduri. Ali ajmo da pokažemo da je tumačenje zakona ne može da ima neke svoje nijanse. Dakle, da ga tumačimo na jedan način, ako smo u poziciji, ako smo u poziciji. Zakon je tako ravnopravan, njim smo svi isti. Ali oni koji ga tumače, koji sprovode, neka sada idu sad mu sruše to. Ako misle da je prekršio zakon. Ali ovde se, ja svo vreme govorim, da ovde ne postoji takozvani strateški plan razvoja opštine Vršac, oni imaju zadatak jednostavno da nam pokažu kako i na koji način će ovaj Vršac da skine s bira 8.000 ljudi i ne znam ja šta, pa čak da dođe. Znači, ovde se radi o tome. Uzmi samo segment koji Drašković otvara. Dakle, ako Drašković kaže da ima ideju da podigne 5.000 hektara, 10.000 hektara vinograda, dakle da se vrati na one količine vina koje je proizvodila ta stara austro-ugarska, ne znam ja šta, vinogradarska priča, to je dakle vina koja, ne znam, bit će 10 miliona, 20 miliona litara, to podrazumeva da su prateći segmenti vinarstva, jeste i dizajn, i ambalaža, i konzumacija, pre svega turizam. Turizam u svim turističkim destinacijama celoga sveta, od Španije, Argentine, Čila, Mađarske, Hrvatske, Istre, zna se da se prodaje uvek 60 do 70% vina na čašu, dakle kroz turizam, a turizam podrazume onda spavanje, hrana, podrazumeva afirmaciju kulture i tako dalje. Ja sam s Draškovićem ušao u pregovore oko konstituisanja muzeja vina i vinogradarstva koji bi trebao da bude prvi muzej vina i vinogradarstva. U tom kontekstu ovaj muzej ne sme da bude zatvoren i zaključan, nego stručnjaci, kustosi, etnolozi moraju dođu kod Rodoljuba i da razgovaraju preko ministra i tako dalje. Dakle, ne postoji dobra volja u bilo kojem segmentu da se zapravo toj priči, tog Rodoljuba Draškovića izađe u susret, kao što ne postoji ja sad moram da ti kažem ovako, dakle, prije 4 godine Republika Srbija je meni otkupila skulpturu za Skupštinu opštine Vršac. Znači, skulpturu visoku 6 metara. Skupština opštine Vršac i Narodni muzej je bio dužan da mi dao lokaciju da podigne svoju, da je postavim, plaćeno. Međutim, do dana današnjeg opština Vršac ili ti komisija mi nije dala lokaciju gde ću da postavim svoju skulpturu. Dakle, Živko Grozanić ne može da postavi skulpturu, ne može da izlaže u gradskom muzeju, ne može da izlaže u Konkordiji, ne može da napravi u kulturnom centru, Grozanić ne može da radi, da konkuriše na projekte opštine, Grozanić je osoba non grata. Zašto? Pa zato što mislim drugačije od njih. Dakle, šta je to? Ali opet moram, Gero, ovde da te prekinem, da te pitam. Šta je? Sad si mi rekao 4 godine to nemaš pravo na to. Ja se burim, podnosim zahteve, oni su mi dali lokaciju na tuđem placu, oni moraju da mi daju lokaciju, oni su mi dali lokaciju na placu koji je vlast... Ali 4 godine, znači vlast Srpske napredne stranke u Vršcu koliko traje? 3 godine. 3 godine. A što pre toga nisu... Nisu mi ni oni su mi dali pogrešno. A jel si tada isto kritički reagovao? Dakle, ti pokušavaš kao... Sad govorimo ovo ne kao prijatelj, ovo je privatni snimak, ti govoriš... Nije privatni snimak, ja ću to objaviti. Ti pokušavaš i ti stalno da navedeš na ono spektakularenje. Ovde se radi, daj pokušaj da razgovaramo objektivno. Ako je jedan umetnik ili jedan pojedinac, bilo ko, ima određenu želju da nešto uradi u svom gradu, u Beloj crkvi, u Vršcu, on mora da uđe u procedure. Procedure su vrlo proste. Pa nijedan ovaj spomenik ovdje na ovom gradskom trgu nije urađen kroz proces konkursa. Znači, dođe Mika, Paja, Šaja i kaže, Sani, daj napravi skulpturu. Znači, mi ovdje imamo 3 skulpture Zvonimira Santrača, koje su napravljene bez ikakve procedura. Dakle, u ovom gradu ne postoje procedure ni za šta, osim da te useru. O tome je problem. A Gero, reci mi, neko ovde u Vršcu trenutno obavlja neke javne funkcije. Te javne funkcije, odnosno ljudi na te javne funkcije dolaze tako što su neki ljudi glasali ovde iz lokala za nešto. Da li ti sporiš da je u Vršcu bilo dovoljan broj Vrščana koji su dali poverenje ovim ljudima? To je isto jedna ozbiljna pizdarija. Radi se o tome što SNS nije dobio toliko ljudi koliko je u parlamentu, nego je modelima ucena
uspeo da prebaci iz pokreta kao rezervoara za manipulaciju, za trgovinu, prebacuje u svoje grupe, prebacio 5-6, nema pojma koliko ljudi. Dakle, oni su sofisticiranim načinom ucenjivanja i tako dalje, povećali svoj birački rezultat ne na izborima, nego kasnije u procedurama trgovine. I šta je to? Kako se to zove? Kako se to zove? Ajde da kažemo da neka je trgovina, da kažemo da je apsolutno tačno tako kako si ti rekao. Ali te opet pitam, a šta to govori o ljudima koji su tražili poverenje? To govori o najlošem ljudskom materijalu s kojima raspolaže politika. Danas je ljudski materijal od čega su sastavljene političke organizacije katastrofalno nizak, loš. Znači nizak u smislu razumevanja onim čime se bave politikom. A gde vidiš onda mesta za lokalni front, za nešto? Lokalni front mislim upravo u polju struke. Dakle, u polju struke postoji tačno jedna ozbiljna količina ljudi, ja mogu da imenima nabrajam ljudi, pa nemoguće je da se sa mesta načelnika gradske bolnice ukloni Tanja Vešević kada je to jedina žena koja je prva u Srbiji radila laparoskopiju, koja je napravila iz fondova novu ginekološku ordinaciju, ginekološku salu za operacije. S druge strane, pokušavala je, znači radi se o ženi koja je stručna, priznata. Pa šta ima veze što je član Demokratske stranke ako je stručna? Niti ona tu svoju struku ikada ugrađivala čipove članske karte bebama kad se rode. Ona je bila smenjena. Kako je moguće da se smeni Miodrag Aralica, koji je viši kustos, jedan od najozbiljnijih naših istoričara umetnosti, kustos arheologa, da se smeni, on je bio izabran na legalnom konkursu, su ga smenili preko noći zato što nije član SNS-a. Kako je moguće da jedan čovjek koji je električar bude direktor kulturnog centra i tako dalje i tako dalje. A Gero, a reci mi, da li u Vršcu postoji javnost? Da li ima reakcije javnost? Ti smo javno, ima reakcija, međutim te reakcije su na neformalnim mestima, kafane, trgovi, nezadovoljstvo je fantastično. A zar gospodin Popović nema svoju regionalnu televiziju? Ima regionalnu televiziju, ali verovatno postoji nešto što ga tera da on jednostavno prićuti ili prećuti. Ja bih volio da mene pusti na televiziju i da dovedemo i tu gradonačelnicu. Dakle, nikakav problem nije. A ko njemu osporava pravo kao vlasnik u privatnom? Pitaj njega. Ja mislim pa da eto, pitaj ti, zašto ga nisi pitao? Sigurno ću da ga pitam, to je 100%. Dakle, prvo, u svojoj struci, da li ovde postoji jedan školovan novinar koji po Minhenskoj deklaraciji 72. godine novinarstvu radi. Ne radi niko ništa, nego se ljudi šaketaju. Aleksandar Čupić je sofisticirano reketirao ljude. Sofisticirane ljude iznosio laži, onda ih je tamo uvodio neke. Pa radi se... Ali nije sporno, Gero, ja opet sad, da ne ispada da nekog branim ili nekog napada, ali gospodin Popović je iskoristio svoje zakonsko pravo i podneo tužbu. To je način na koji on očigledno želi da se odbrani možda eventualno toga što ti nije problem, ovde se radi o tome što su bitke individualne. Dakle, moja bitka, Milana Drašković, svaki mi ti imaš svoju bitku i ti si prošlo kroz pakao jedne improvizacije i tako dalje. Znači, suština jeste u tome da moraju da se konstituišu nove institucije, neku vrstu, ako ne možemo da popravimo ovo što imamo kroz institucije, ajmo onda napravimo paralelni sistem. Sistem koji će nametne određene kriterijume. Ako je Stefa, ili ne znam ja šta, stručnjak za novinarstvo, pa njemu nije problem da on to novinarstvo implementira kroz tako, imaš meni kroz kulturu, ne znam, nekome kroz medicinu i tako da. Mislim, svo vreme o tome pričam. Dakle, ne pokušavam da nametnem subjekt mene kao kriterijum. Pokušavam da uvedemo ljude u procedure i te procedure da kontrolišemo na konto zakona koji je to definisao, pa prosto je kao pasulj. Uopšte nije jednostavno, nije teško da se razume. Nauka koja se bavi, i da završim, nauka koja se bavi, dakle, konstituisanjem strategija grada, urbanih konglomerata, nauka koja se bavi merenjem gde će biti Vršac, gde je bio juče, gde je bio danas, gde će biti sutra, zove se ekistika. Naprije jedan poznati filozof, teoretičar Doksijadis. To je osnovno štivo svakoga grada,
koja nas uvodi u takozvane pojme kreativnog grada. Dakle, grad koji kreira. Kreira svoj život, svoju svakodnevnicu, grad koji se bori sa drugim gradovima, kroz određene utakmice, kroz kulturu, kroz sport i tako dalje. Fetiši jednog grada se prave kroz njegove male institucije, udruženja i tako dalje. U suživotu političkog sektora, nevladinog sektora, običnih građana, nešto se zove gradom. I mi smo u ovoj jebenoj istoriji Vršca imali fenomenalne momente, da ne govorim ono duboku istoriju u doba, ne znam, 1850-ih i tako dalje, pa sve do... Mi smo imali jednu neverovatnu ekspanziju ovoga grada. Zašto? Pa zato što je postojao suživot Srba i Nemaca, zato što se znali procedure, znali su se snafi. I kada se radi arheologija, ekonomska istorija Vršca, pa možemo da shvatimo koliko je taj grad bio normalan i bogat. Ova katedrala iza tebe koja stoji, ona je zidana 1860. godine, ali je u stvari podignuta je takva kakav jeste. Nju su napravili novcem lokalnih para. Zidaj ti nju danas, platit ćeš 10 miliona evra. Znači oni su imali tada 10 miliona evra da naprave jednu moćnu katedralu, Vladičanski dvor, da naprave urbane repere grada na kojima mi danas počnemo turizam, romantizam i tako dalje. Dakle, ekonomski Vršac je bio mnogo jači. Zašto? Pa zato što nije bilo ovakvih diletanata koji su, znači bili su ozbiljne institucije koje su uređivale grad. Tada su to bili masoni, rotarijanci, esnafi, pa tek onda političke organizacije. Danas je jedini aspekt javnog delovanja je politika u koju su ušli ljudi kroz da kažem, mizernije ideje da se bave politikom. I prosto je nemoguće da se ljudi iz struke, mi u ovom Vršcu danas imamo 24 doktora klinci koji su završili doktoriranje na ozbiljnim fakultetima, koji se šunjaju kroz grad i beže iz grada. Dakle, Jelena Guga doktorirala je sa možda najozbiljnijom temom iz Vršca, sa temom telo i digitalni prostor, kako smo postali binarni i tako dalje i tako dalje. Ta žena ne može da dođe u svoj grad, da radi u muzeju, da živi, je doktor nauka, sa vrlo ozbiljnom literaturom, jedinom literaturom u domenu tih istraživanja, uticaj kibernetičkih društva i tako dalje. Dakle, a da ne nabrojim drugi. Imamo Kristina Čebzana iz Vršca koji je arhitekta, koji je dizajner olimpijskog stadiona u Londonu i tako dalje. To su sve Vršćani. I gdje su ti ljudi? Pa uspomenama, anegdotama. Ja ne dam to više. Ja ću da zajebam ove naprednjake do kraja. Znači, karikirat ću ih kao što je Sterija karikirao njih kroz rodoljupce, kroz laze i pralaže, tako ću ja da se igram sa onim što me jako, jako nervira. Bio je ovo razgovor između mene i Gere i ja se nadam dovoljno ozbiljno. Ekspresivan razgovor sa ozbiljnim momentima.